budući da smo mi kao mediji u trenutku pojave pandemije bili relativno mladi, što smo i danas, bilo je potrebno da napravimo dobru organizaciju i da se potrudimo da ispratimo. U suštini prešli smo na onaj model na koji su prešli svi. Online, Zoom, neka svakodnevna kontinuirana komunikacija, podrška iz okvira pomoći koju ste pomenuli nam i tekako znači. Svaki korisnik novi koji nas vidi i sazna za nas, nova je šansa da ova priča raste i nova je šansa da mladi ljudi saznaju da imaju platformu koja je skrojena za njih i po njihovoj mjeri. Imali smo marketinšku kampanju, međutim, to je bilo na početku i tada je to imalo odjek, ali ne onakav kakav vjerujemo da može imati danas. Vjerujemo da će reklama i tekako doprinijeti našim boljim rezultatima. Saradnja portala sa NLB bankom je i tekako korisna, kontinuirana i svakako je nešto što doprinosi našem radu i doprinosi tome da postanemo što vidljiviji i da ispunimo prvobitni cilj, službu građanima, to jest u ovom slučaju našoj ciljnoj grupi mladima. Preporučili bismo svakako svim građanima da koriste usluge NLB banke jer je riječ o banci koja je svakodnevno, kontinuirano u svakom trenutku na usluzi svojim klijentima i koja se trudi da im na pravovremen način omogući sve što im je u datom trenutku potrebno.